Met Gala sang ni somni paruka India mi red carpet in lante zet chuan India male anti moi hlom tak zet fashion is art ti theme an pholang chiang hlom hle ani sang ni somni paruk Met Gala hi Indian designer te tan chuan kanram kut chuak them thiam na ro pui tak puan ta dan chi sang sang le nam ro hlu te khovel ma pholan na hun tha ani ti alang chiang le a abikin ISHA AMBANI outfits page chu khovel huap po asoi hat tling le ngaihnawm lo ber polani kini point tun chum video a hian ISHA AMBANI in thuamna kan bel sian don ba ka chani somni paruk Met Gala a Indian celebrity te red carpet anin landan munom le ngaihnawm tak kan thlir hau don ani namdang movie chi sang sang fia taka en theina zo stream mobile application te khan tuna hian avatar fire and ash mizo chonga le lin munom tak mai chu a thlona en thei turin an app sa anda meka in lova en ve theu don nia zo stream hi Android mobile application ni in Android smart TV a po all samtia install thei ani a zo stream apps hi in lo subscribe in lo mang ve theu don nia ka mga ilutuk che ania ka that to che ka ti tak tak ka nu hi kan san halu ISHA AMBANI hi India mi Met Gala ami khwal lo tak mai ani a kumin sang ni somni paruk Met Gala a po hian boruak aron nei lian le hle ISHA korha ka hian lunglu karet sang khat zariat lai thui be ania asari gold rong moi tak hi anchung ko ro hlu in ro chun sang sanga chei kha avek ani bok hei hian India ram hi fashion le textile lama bo kan theu neu to bik lo zia aron tar langani akor sunglam blouse ringot hi crore zani manho vel nia soyani a chengwai bel che zani zet ni in US dollar anga soidon po in dollar billion ni zet ania Met Gala sang ni somni paruka inlan ho khovel hwa pamilar te zinga po a in cheina hi ato fal vet le ani akor le tere mai ba ka amengo pouch mol hian soizuya hlo na sangang maya thei hai tak takaron khaya molo ti pal a olviang mai thei ama nge hian still manga siamani thu so hin kumsom ni velai kalta a artist Subodh Gupta in alo design sakani thu soi tin thei hai hi India ram national fruit alo ni bok nen thil satya le simple tak angalang thei hai te high fashion khovela aron rola ala lut thiam tlat le India namkal phungtar lang tel si in lunglukara thei hai aron zep tel thiam tlat si hi ISHA AMBANI sial riau na ani bok ome he thei hai bag te hi dollar noi khat man hu lai ni in an soile boka chu kan poisa chuan chengmak ta doi kwa le achan ve vel zet ani le hem mai bok he thei hai bag te hian mi hau sarwal te zinga India nam culture chu changkang taksi in atar lang ti in fak a hlo hle ani ISHA AMBANI hian vo ka shil danin Met Gala thi matana costume art lam an mangdona ni phot chuan sari tluka art tling kordang omlo ti sohin sari lo chu art tia ko phudang kor engma a oma ashiat lo thu a shil ngat bokani asari ron ha khe designer Gaurav Gupta in Swadesh collection nen in kolapa an design ani a he sari hi amoya ni satlia alawa asari la zaya hian rangkachak zai le Varanasi silk chami mithiam ten anta pol vekani artisan somnga rual velin kutngatin darkar sangka zangni chung zet an thuya agenda ke familem te an kutanem ka hin an rong nem kai chunga gold shuin an thui tho ale vek bok tin amilem chuang te hian India ram art tradition le culture omze thuk tak anei vek boka sari na mai lo tak chu ani chiang khop mai chumai ba ka ISHA hian lukhu na drape po anei sial le a Varanasi silk changa siam thoni in alu chung lama ti khong chawin angonga chang achi phan khu tura siamani ISHA thomno shim hian rohlu in ro chun le manlai hun le namzia rang kalphung te atar lang tela alandan hian moina mai pia lama India namzia rang le chanchin asoi fia tel bok puan than changkang le moi tak tak mangin India nam culture chu thon thu angin min shil ani ber mai
Asam chei na thleng hian ar thati lo thei lo. Jasmine par thil kwal chu isha hian asam chona na ron manga. Hei po hian omzia anei thap. Man laya changa India namin an ngaihlut. Mogra gajra a entir antia. Jasmine par var hian thiang lim na le pui thu na te. Sa khwa na lam thlengin omzia anei antia ni. Asam ringot po hidakar za som nga chung te meu. Brooklyn-based artist Surab Gupta in at say sak aning hengi a. Tin Jasmine par kher aron mang te hi a Indian na paulang tu ani. Jasmine par hi India ram hun syang syanga temple po na pangpar zwar tu ten cheng so machanga som nga tenan zwar china. Chuti lahin Met Gala a meu isha hian in chainan aron mang tel le boxi hi soizui hat atling reng ani. Jasmine par asama aman telawang hian alang natural riau boga ama hi hlethu vela lasinula mel chale moi an soichin angmayin aron vulani namzia rang le rohlu ron phaulang chunga aron vul hle thei hi thim aron phok chuak chiang hle ani ati thayang isha cheitu anaita strove ada jania hian athiam boka isha inthuam na hian India fashion theu neulo zia a phaulan ba ka India crafts India artist le India zirang le rohlu khovel mit mua aron paulang chiang le ani. Ole apatni na Karan Johar. Indian director lar Karan Johar hian Manish Malhotra kut chuak moi takha in avoi khatnan Met Gala a aron in lana. Pu Johar a kor fual jacket le ke korte hi Indian lemziak thiaming thang Raja Ravi Varma lemziak atanga lak chon vekani. He thuam moi tak siam zo nan hian dakar sanga zaruk chuang zet hun an mang nge nge. Kudziak moi tak tak zardozi zai pillar 3 dilem lotus pangpar le suan lemte jacket lining na kut nga ta chei moi te atela. He hun hi Karan Johar Met Gala masaber ani boknen thengil mai thei ani to lawang. Pathumna Manish Malhotra. Celebrity tetan kormoi tak tak lo siam fo chin tu Indian fashion designer lar Manish Malhotra chuan Met Gala sangni somni paruk red carpeta ama siam nge aron hatchuak Mumbai kuthem thiam te angai hlut zialan tirnan te anna tam taka alo tho pui to te soi moi dan te ban Gala kor chunga anma ni ming signature sign tir vek na puan abat del bawk Taj Mahal Gateway of India le Chhatrapati Shivaji Terminus lemte rail le taxi lemte mangin Indian insak dan ro puile Mumbai ni tinun phung te chu he apuan ba hian atar lang tel bokani Palina Sudha Reddy India mi house saton to billionaire Sudha Reddy chuan Manish Malhotra design kormoi takha in red carpet aron rapa Sudha hi rohlu te chian ti hiala ko ni in korfwal dum moi tak chunga puan chei moi rit tak aba tel chuan moi ti hloviau ma se mi mit la tu bere ro chu dollar million som pangaman zet lunglu thi a or hi ani he thi hi India poisa chuan chengwai bel cheza somli pani man zet ani a he lunglu thi hi Sudha Reddy hian insho na na tu thi emo a ho ni lavin ama collection ami ngei alani zui tin athuam hi tree of life ti ni in India ram thil lem hlui hlutak tak te akura hian chuitelani a mithiam som ko rolin darkar sangthum zali somnga pakwa zet hun senga an chuyani bok pangana Ananya Birla ti ming kan sha thian kanril ruwa Aditya Birla group alo lang mai ome billionaire Kumar Magalam Birla fanu upa ber hian Met Gala sangni somni paruk red carpeta Robert One design ball gown moi tak Indian stylist lar Riya Kapoor sei chu aran hatchuaka ma se mi mit laber tu chu aluwa akhim hi ani India ramin man laya an man chin theng le fian manga siam marks le lukhum chuan fashion is art ti theme chu aron nem nge chiang hle a thilpa ngai lo tak chu thil siam moi taka achantirani Indian lemker thiam lar Subodh Gupta chuan India rama cheng ten ni ten nuna until man chin thil simple taka changin he thil hi adwang chuakani parukna dia meta jatia Indian fashion consultant Sumdong le Ambani chung kolam nai tak dia meta jatia hian Mayur Girotra design thomnomit latak ha in Met Gala a
avoi khatnan aron inlana Bengal kut them thiam na achanga lo chuak shola kut chuak chu khovel ma a aron phaulang ani pasari na Sawai Padmanabh Singh le Gauravi Kumari Jaipur lal chung komi pahni Princess Gauravi Kumari le aunaw pa Padmanabh Singh tepo sangni somni paruk Met Gala a hian andon inlan boka Nepalese American designer Prabal Gurung kut chuak an haveve ani Gauravi Kumar hian pink rong da deu sari anga siam ha in Padmanabh Singh chuan galaban suit pa ngai le Rasputana lem chei moi velvet robe a hathung an thuam pahnih hian Jaipur namzia rang a pholang na sa hle a an ma ni lal chung kota pearl diamond le emerald mangin anin cheiro pui hle bawk pariatna Natasha Punawala chuan fashion is art theme chu atakin aron lantir Dolce & Gabbana korfual var fual tak chunga Mark Queen siam orchid pangpar lem lian tak aha a kornoi lam nem thep le orchid lem moi taka ain rem thap te chuan lapwa ti cha kom rum khopin mit ala hle ani ole khati jong khatun chumatan chuan ni le photse Met Gala chungchanga atop nan tak celebrity te outfits moi zwalte ranti chwale thwai kan tum don nia